Cheddar ususu chala. Bebere spiritual. Tumi edi cheddar chenye bi na di ala echi. Bebere. So omu mi enukura na nka president, omu mi enu ne gina si anka obi anka wanka cheddar na be win president. Yes. Allah na spiritual side na from too much. Alhaji Mahmood Bawumia spiritual on edi kai. And they waka kire kura. Ti na yeto abane na ya ade a wafa. Baby bia dane a kamesa beka. Difo bia en okase ntokwa besi a oboa. Bibia nho ebesi. Ye nkitinkiti bi na abetu asa. Bibia no Ghana ebe ku ntokwa ba. Bebe we sida. Ghana susuma ebo man no ba no. Ntokwa ntimi si o man mu da na wiase asei. Okay. Ntokwa ntimi si o man we mu da na opa amaya atwa ho nyina ahia. Omonko omonyo wadwe so mewura o man mu kore nye ye. Uwura nso bi abetere bi ebedum gya no. Pokuon TV ene wonu gusu a ohwe na gusuafo me nkrofo a me domo na modomi amonone for Ghana for baby obi a wo bi ohwe Pokuon TV bia menim se me de munim ye se adwuma mi ye nyene ti se be me mbo misirem enka mitirimu adwene se ne ma me pe emfa nkyero ne mo asem bia meka bia na tried and tested matume boasi ahwehwe me di ho dance na mdebro Pokuon TV di ama mu bebre film ne no anu no enuen tume boasi ma hwehwe di ama ene me ni akwankyere gya sai hye bi odifo samo tie me etie biye papa me ni sign and say mu no hwe papa amen kan cho se bibie nu wa nyankopon timi fa papa iso ne I'm telling you. The problem na so kese chenso sen den nyare shemu the only thing am person yare sa fadam bada da so no eni akwakyere ja ensusu mu kanwa asam kyere no na papa yi me de mahia asam ba ko bi a we de nam de ate ebedan no enkomodie nkura na me yitum na akwankyere papa yi kyere me mama ye me see 2 days yeah emefuo mienu ade na dini atenafuo mienu ade na yedwuma maji papa we di na se aka ne na mo 70% ane me di 30 na ka we 100% to wa monone wo Ghana ade kire wo super ade dini to so we di obi ntumi nye enye de mawrade na wa yi ni di fo ba ko pe o be yesa adwuma na mo ana menya no ha ne ba twetwe ko adanse de ebi wo no num papa na obetimi conference anyame adumti ye modi because sabe utumi fo obi ensem nto abonte but de waye no po de beka na mankofo de nyankopon otumi ye ni abotwede apo nyankopon abaso ori bo mo akoma Ye ni amini ya boko de asedanka ya da nyankopon asimi ya boko odivo papa beto so aye de ba sorry enye easy odivo ebuta enye easy on say adifu juma na enye kasa enye di obetimi aye no concept ni tumi ya nyame de ama wo say da bia me kasa adifu juma na ye wo de ya frɛ no ne ye wo de wo sua yeah ya ne de ne ye wo frɛ enti de ye wo frɛ ne de bibie ne ho ebeba ya nimu a ebesa asa na chi enti na adanse bebre no enti na wo kra wudi adanse e bro adanse so ma wa hwefo ehu say yes asa ade na ade ba no why wadwen say we de esomboro so nti we ka kire me kra na ase wo sura kire kaka so nya be duru manima ka so we de say keto bi 2 days e wo sunsumu enti koye we eno ano no 2 days ese ade ni ye adwuma na on say wo no ka ma tiefo ate best me improve bibi an kire wo ankasa be de na wo kra gidie na wo de ka no kra ayedin on say no ya interviews pa be we ni be mu no ama won say ene wugidie na ye more e che bi ene mu asem kwa me musa wo di wo enti na me pese me prove nya metumi di ka kire wo ma wo no say yes bibi wo wi asansa de ya ties ya bonten wow no ama wa hwefo wo no say yes papa na ne na hia ne de pa from wo no odi for ma be wo asem koto na wase nya me show odi for me show sole now sole ya pass na ma okay see wow Yankopon enim se wo na wo kasa ma wiase nyina ate na wiase nyina so jiwudi na wa ba manim na wo se odifo se na e ha me
se me ye wiase nyina de ama wo dia ese me prove so de ma wo na so hoto no ye nya kwan na wiase nyina ate enka no kwasem pa eno ano na onim ohene ma me bi etu ya na ma oba me ho yeah ana last week no ana wo se nkofo bi tini fie nye fie no ye tu wo mu omu tu o ma fie ofie ese omu ntu fie na omu de fie no be ya de foforo omu nyina obi ase da ontu obi ase da ontu wesi ontu opamfa nkokoto mfa no onim so de kokoto nso ebeche enye na asem no oni lawyer nso usika ana obi kire ne so omra me ho kuma ase me hia ahembo na Jaba family house na Nyankopon obaaye meduru me no se papa me problem nie etime ana me ka kire ka wakoma to ye maame e ma ne hawo unim kakape so unim kakape ya intati ya kakape ye on se kakape ne wo mahodo tu asetere on se kakape bi wa ya no me nam abase ne bo do baase ya no mu ano ye tete ka kire nso onko pesa kakape ne 7 okuna no de na to 7 na me kire na ade a wo mfa nka ho na onfa nkwa ya akwankire wo 4 junction so nipa ni nyina betu wontu a woda kakape ne ba bawe wo enti wo nyina o si 3 days wo nyina obi akwa atu asisa na niyema akogu obi dem eno asisa na niyema akogu o so ti dress just wo na wo kete no so kakape 7 ni nyina bawe wo onto yo enti wo nyina mesi obi asisa na niyema akogu obi dem obi ho no asisa na niyema akogu no oda no o dai wow eso ye ma 3 months usuntu afe 3 days wasisa niyema akogu obi call and wo dey pedai wo say yes bibi wo wi ase and ma me ne ba ho ne no oto wo femi din wo so difo sade we mananche difo su bebere na me wo prove nya metumi ama wo se bibi wo wi ase ana me se ye frema fankire ja ade e beba me ho amantimi an kase a me beba manimu amantimi an wi o de man kra ma wa ha obi ye ntime ye enti ma me na me prove nya metumi a kire wo ama wo se bibi wo na wonim ye wi ameba adanse bi a kire wo dako ye de adanse ni bi bebuso na manfo ho wonim se maame bi ana ne ba be ma akọwale de bi asem esi wo fia no okay de ntia me bokro ni din no se me wadanse no evidence no wo me phone so mo ba na se wo so mo ntiase a na ma ba evidence na kire wo ntia ma me bokro ni na maame no eba be ma akọwale oba eti okọwale oba no na afedie oba no omo ahokire awu omo so woni boy no omo afe boy no nyame aboa no oyiye ya adwuma na enema fama no otimi akosi fie kakara wo mutimu ama niema ekoso kama afi ga na eyale ya wo kwakọ ne wonyam kura nse ne ho se ye ne ho ye mbasa basa omu de ne du komfa no chia wo wi ya wo afi de amanfo ga na busu afọ de pempem adum ni adan se boy no na de na kwaji sikaduro ama boy na ye ha afi mo trete boy no so se wo mo sa ama na ma yiye na se ena obi ka kire boy ne ma me so mra me ho kuma se me nshi ahen bobo na Jaba family house ena oba na busa se da be na mbe yifunu no ena so odi fo be yifunu no da se am se me prove nya metumi wo kromu am obi ehunu nya kupo tumi ekura me ena me kire ndo mo nkonko ye na o mpe bo se ma me na me de ye no se ena me se dan so am nko o so ma obi omukura ema yi na se boy ne ma yi na se na afi de kire yum so mate ase boy ne be yi na boy ne maame ma ano maame ne boy ne so se ne maame a mabia wono so ma no so ntimi ma na afi de mpanifo ba mu na o maame ne ko ye na onim ana ahomache na o mayi funu no o mabie funu no so na o made dan o mabie so ahomache na o mu su modern na o mu amoka ho o mu twa funu ho hia obi onim wo no ho bia to ba ko na o hye funu ni mpanase o mo twe na ntwe me wi ameba danse na kiro o mo twe na ntwe de o to so na yi no adaka ni guru o me se ko fo be no na ni wo se fo na de kumu no ye di pa ko she be ma na o de sa na be 40 chana be 40 mbe ya de ne yi afiri o ma yi afiri o so no me de ba ba hyew ne o ma yi le enso ne o ma na aye eyi wo mu nyina pie nipa me ensa mo ye sa de no yi wo mu nyina pie e ma afedi kromo afedi o mo pa boy ne chew no pa boy ne chew en maame no bubu nkotoje ese busu apanyi se maame me pa chew ni ye nim da we de
evidence dey you know. Evidence na you know. Ma you will show Kim no kan no nsem. Say yes, bibi wo wi ase. Wow. Eti me no wana de. Say what watching abre wana nti abre. Na so meduru manhia ahembobo ana. Na say wo abrochire na amfa afon frame ya oboa. Yeah. Onko ba bia. Unum say last week ya last say 2 weeks in na started interviews. Uwie ya na call the 2 months na abrochire ni bi frame. O America. Okay. I was in nkrata asem. Na wo call interview. To tie me no program no nti wo call interview odi for my 3 times. Ni nyina refi sume. Eti we de nyame boa 3 days time me ko. Enti na my friend odi for me nya dey. Na me kire ne de wonye. Papa obagye de say okoye ya personal man say obeto mo nka ma e be email ni green card e de abre no. Wa say said me ka kire ma me bi say be yenkomodie sa na ne de na ye. Wow. Me ka kire say be yenkomodie. Na onim say de ya na enwanwa ne say me ka say be yenkomodie akon so be yenkomodie. They say ekwe interview bia say ase ekubusa asem bia edin ana asem bia hu beto so me say chese na ni aja wo hunu ni onye. Wa say atna America 18 years wa 3 times ni nya refi so no. Na we no be prove nya metumi ama na hunu say yes. Yeah. Man bi wo Germany. No wa say one ga bia wo. Germany so be my pipa. Kire e bia say wo no di ka wo first one na oba ni pipa. Oba na be di Kenya. Yeah. Na second one na be ma na nya. Okay. Wa wo oba na wo first one ma na nya na die. Omo oba na nyem second one wo share that fap na bi so one be ma na be jai. Wa di akola na koton am obi de ama na nya pipa. Na be ma na wo no yes and there. Be ma na nya bi. Be ma no so na aboa wa bibia na be ma no frame me. Last 2 weeks no be ma na sa frame say odi for say na ekoso obi na de number ama me adi hu adanse adi hu number ama me say na ekoso enti odi for me nya de maye ha odi for wan fa me no duro kwa wu say gay it me say pa adia na me say be ma kan akoma to ye ensi da say ni pa no akwa gini sika be obepu aba ensi da ti be ma me nya ho adwuma so odi for me fa say na mra na me kan de on fa mra na nya ho adwuma na odi bae o gina so me ne ka say wi ni be 20 minutes kora na o send bae nde toto ni ma na ye ho adwuma o ba je de say last week wa da wana get friend say o sere no de si ye nyina amfa nche no boy ne anko de akola ne koma no they say no o ma de sika say enti sika ni o de afre boy ne eba oba o de na de be hye ne nsem wo nanim enti o me onko ye bibia ama no na o be bibia ama no kin me say open man bi ko ado koko yantam koko kakraka o si koko ni ntimi nso eno last year no otu ya na mo ba mo na m kire nse opanyini koko na ntimi nso no ade bi se ni ade bi se ni ade bi se ntimi na ma koko ni ntimi nso enti sa na tie dia me kire wade am wakwa akoyi ni koko no me nso me ye bia ma ni enhwe this year ni enhwe koko no na asidanka nyame se Friday no na opanyini ni ba mo o so di for hey na say ye wadi for o wiase sa was so di for o video koko ni be kire ba so na asu free so si abisi wow do so o so di for ni koko ya so papa chese won hunu de wonye kora na no say obi so boy bi o Kenya sa Kenya sa okay no ye galamsi ene mani opanyi chese koko gold no wa ya die onya bi ene obi kire no 2 mirika ba me ho yes omo ye mine na adwuma galamsi adwuma no ubo an ba papa ase gold esunsum yeah sika esunsum nti se wa unnim wa akade a wotime nyema no graba me say said the boys ni sika no enye easy ebi mo manso ebia manso afede tontokrom ene krowe esanse bontofo okay ani abo abotete ka eni abo no me ade said the boys no we na ya we ba no akire we ba no akire we me no ho de ba me prove nya betumi akire okay amo ho say ade na wo de ba no nya results they say abrochire for na dance ya mu die no man bi wo Italy o so fa Libya na koy na ni nkrata asem wa ya ko ni abanso ni afisu no ana wo teme nka obi na de me number ma no ana wo frame me and then say kan nkrata they say oba Germany wonderful na obi so pe na ne pipa
o Spain or Spain passport or qualify pa wa ya ne sanka ana ono so say awo so obi na ka kire no na damfo bi wo gan wo se wa frefra asofo bebre ne malamfo ne akonfo etu onyi afede onyi hwi ni bi nya damfo ne say wa so bebre ahwe na odifo Samuel go ade mi geni di so wetima ya ade na ma papa onu say ne saka ne passport no wow obi yale de na to wo team yade de na to wo team maame no o se hene fa na yemfa ne nkoye enso ontimi nsole na nhia hembobo na jaba family house asole wow opanyi obi de obi ka wo so ontua ba bi opa bi amfa ne nko enne aket wotua ka no wotua woni say sa de ya wo kan so obi de obi ka family ko ba bi apeso na nipa no wo kasa no na sibi so asem na wonim so wo de ba bi anu ko bia nya so wa ye ho adwuma awie okay ene wonim de ba bi awanante aduro ene mpanifo ka asem bi say ko bi wanso a ko bi to aso yes ena meka say sunsum de meme de asem de ne say sunsum bia me wona chiwade sunsum bia me wona chiwade odi voice awo tumi bia ne wa me ni chiwade no eye akuaku ena obia ne de sunsum no bi o tumi tim dipa to say we de ewu adodin eso no chiwade o sunsum bia me wona chiwade ena ma me hu ye hu ama ena ma me ye soronko wadi fu okay so ena ma on say edam krakrakra obi aye krakrakra odi duru mani ma ebete me na say ya amanfo abubobo amanfo chi oni say obi wo atwea wo ya ne papa no fira atwea na ge no eye adwuma wo kono ngo bank bi wo no wo ya adwuma okay wo so o ha na imani post na de ma na ese de ma no afa ma no dan na wo sitana wo twen na abohu ana wo koye na tibulu se krakrakra ye ne se dambo dam krakrakra ena wo me de ne kwa atwea ho ne papa be fa na ko me frɛ ne papa na papa ko fa na kwa atwea asofo be 3000 ne gupupo no so wo me de ka ba de eso afekra na edam ne ko soro to wo se one sofo ba ko ena otwe ni jira nkyɛn na o ka kire ne se oba no krakrakra no 3 days ni ne entem ko be me kire oba bi fa ne ko fa ne firi ana fa ne ko na ahode nipa ne de me gene di before Samuel on de obetima ma na te ka ono ho na akọ ya ka Samuel ka te ana papa no e de ne ba ne share taxi ana o de ne baaye ti o de ne baaye no beturu manim ona o mba no ma yire no o de ne tera se na me de no sha bon se so si ya mi ensa na te ko ye adokwa na ya de be fe no te ko ye be sa bon se so mi ensa ana no aye di oye di ni wiye ya na me ka kire papa ne se sunsun we ne di na chi na sunsun na chi wa di ni mo konkoye na me so me nye we ma mo na papa ne pa bo se ka kire me na me so to ne ma me ye okoya 2 days na te wow afega ne bo wa body ti kama woni papa ne ba no se wo siesie no kama wonderful afega me hu ni ti o metre ma anim no nye mo se papa ne se na oba na ho te sei no wo papa na aso si di no wo sere na so papa yi oba na wo de ne ba ha na ho te sei edam na tie si no so no ho te sei what's what for no ti o you know yes no awana game ni ko to jogu for so da ma se na say you fast da ma wo kesi wow yankopon na eye mimi ye nipa menye bi da na me na eye you fast da ma no papa me say ade e beba manimu a o kumate me nhia hembobo na jaba family house me say sa ade we de mentimi anya na nya spiritual na ye physical on say ade bi wo ha enya spiritual physical enti say physical dia me ni hu tumi kire mo ko semen se ba kre ni wa ya resabia yes na spiritual pa dia ene oboa na yade nso spiritual no ene do so awiase bibia spiritual na do so ade bia wo pa bia won sanka bia bibi kurem obi se na wale be ma bi dogo no wona be ma na abero be ma wona be fa be ma na firi akọ Canada wa be fa be ma na firi akọ Canada wo chese wo she kurase ba bi o be ma wotima titi ni mowre ma ye adwuma be fa wo firi Ghana ha be kan wo Canada afre na be ma na kire ne se ge ni nya obi a no be nya oba ope obi a obe fa wo firi akọ Canada no afre na obe kire ne se wo be nya oba ope ana o ma me tu ya na ma oba e ene be ma no mama na se ge ne ko akọdwale kura na odi na chi sar ma ye no ma ye ne se adwuma de obetima ko no ko adwuma ba wo ni ba bi e ko bi
unti abontin oba fo ho anye wakodo David mama na hunu say yes bibi wo yes ana mami ana emma ne bi so ebu mema ne kwase awa abotire ho nukura pa na say sa mami bi ne papa bi wolande papa no ne be fa mami no so ko sa na adi a mami no so unum say mami na be fa da busuafo nyina ama papa na be fa da busuafo nyina akọ ama papa na abusuafo nyina agu afi a kire a papa na adwena ba na wo so we fa na busua no mami no so obegya awale ampa no wa jeti ma ye se papa na ebo no ne ya papa na si abonti ama mami na fafie no one na busuafo tim one wo ka kire se me na mami ya pam ya na wakofo busuafo na ba na obegye ba bi odo mbetena na papa na papa ndi su efre me kire se me prove nya me tumi ama mami na hu se bibi wo ene me prove nya me tumi ne papa na se asem na ekokot o de asem na ekokot me ye de me ye ma no na me se opanyin ma ne nko ekowi ye na ye fra asem ada na aja ni o se court de nka kwa na me akwa na ada na aja ni ti asem na se no mami ni difo mami ni nyini ene na busuafo ni nyina nyini ma firi fie na papa na fa ne fie oh yes afa nu mu gudu ato aso na papa ne se me dia mo dia me de na prove se mami ni na busuafo nyina firi fie na papa ne fa ne fie na de omo de to papa ne so nyina mo ye investigation anya no kore enti mami ne papa mami ne na busua nyina mfiri fie na papa ne mfa ne fie opayi me say obi da agi obi bi afiri wonsem obi bu kwasea sunsum ne obeda wo mo akonma sa sunsum no ebeda no ese niam bebere okay emma etimi de yale ebrew etimi de hwamodi ebrew adwuma seye ebrew emma chese de opa bi ya wi ase wonsanka nyoma sei bebere enti sa niam no ewo so a sunsum no beda fa phone no na frɛ number na yɛde bɛto so no na wo Ghana de a tumirika bra kumase manhia hembobo ano sɛ wo abrokyire so a yɛbɛkyerɛ wo de obɛyɛ ɔhaw ne amane no ebi firi wo so eti obi se metɔne ayɛntɔ ɛne de yɛntatia case yɛbɛsɛ bia ɔyɛ adwuma ne ayɛ atɔfo de babɛ na wo bɛkɔ adwuma otumi tena hɔ saa na wo da na wo so de atɔfo ma o sɛ yɛ de yɛntatia case yɛntatia case odi for some within 24 hours ne yɛwie adeɛ bɛkye ne nipa gu store no so odi for some odi wa bi esibulo no for is adum stores akesi yɛ nipa na titi mowuro mi sika nya dia akɔgye bi afa ne bagum sɛ tam na what wo yɛ ntɔ ade odi for some wo say yɛntatia case adeɛ bɛkye ne nipa gu so unim sɛ ma me bi wa ashtown oyi force no gu wo say force no efe so yɛntɔ esan ho kɔ baabi na o su no na obi de ne ba me hɔ and na ubeduru ho no na oni nyama bi yonso ne nipa gu ani mu twa no oni du ho da jimpo yes onyam ye ekura ne nipa gu ani mu ho twa say yes me do o yes me say de na ni abre okay on fa number no na on frɛ ade bi a wo hwehwɛ bi a won sankam bi ya na bibi kurem so wo ton ne nto a bibi kurem so pe bi emwa firi obi wo won sanka nipa ne wo bi ni tiri mo de number na be frɛ ni ya ye de ebeye wo hu say yes nipa no America na de bebe wonu se apa bia wo no ba wo sika wo kurum apa wo hwa akola na na hwe no ne akola no so de ya se ne maame yawu ne na hwe no wa ba so sika wo sika so anyala de so be no ana akola na je so betu kwai ana wode ne passport akoma connection man ana maame ne abere woni nya kakra betu ase onya bebi kakra betu ase na oye o mo ye na visa na ba papa ne tu ya de aka mpa so betu ya no be kire me ho na ode beto mani na me se wo pesika sei na afiri no ho o se odi fo sika sei na me se de obeka na sara o musa beka wo o se odi fo sika sei na me pe na me kire ne de won konkoye na me se me kire ne da won ko papa no ho o ka sika na o ka kire me sa no nka kire o ka fofra na nsa nka de o ka kire me so o pe no sa no nka kire no na ye bia wie be se o ko ye da no so ye o ko anopa so o ko e bo opuru na papa ne tin hall oh man ba tira so no busa na kwa so ana o ka say sika say no o pedi abo akra na man di etukai o se no an o se an di on ti abai na o se an papa ne train the check if the table as o twere wa no sa scanner no twere man no ket ka kura fa bi anto so di o ka na for someone one then never knew when I hear we just me and no twere say you could nyame power the wow and one is
Deɛ bɛka no ɛnoa ne bɛsie. Cause we adanse when they pushing you. I say yes. Can you won't trim? Aye. Catch them when now. Oh, boy, you said no about the Aye, me say deɛ ɔka akyerɛ me no wɔse sana ne nsa nka. Deɛ ɔbɛka akyerɛ me no ɛnoa ne ka. Ɛnoa no ɛmfeli. Efeli a na nka nya nyame na frɛ me. Ɛmfeli. Deɛ ɔbɛka akyerɛ me no kasa o te sana anya adwuma. Wo de bi ka ho anya adwuma. Deɛ ɔbɛka akyerɛ me no ka ne saa ɛnoa no. Mesili akyerɛ amo. Mesili me dia ɛnoa no. Me de stamp for so kwan. But una oma yeti nyame na dwuma ye ene se na ni esikin kan wansem si na kra egusu akenka otrosem no una oma yeti ase ba. Yes. Because nyame di for no omu prove powers beyond powers. Aye. Omu mankofu mu se nyame na kasa wo tumi otimi ya. Anete. Ahun. Ase Elia ne ba komfo no. Aha. Oka kyerɛ ne sɛ mo ni nyame di na wo so mo ni nyame di. Na ne de kwa de na ehu kwa wo sa di je sa di so gu afọ bi cha so ni bu. Ano na kyerɛ sɛ o prove nyame tumi a kyerɛ. Wow. Ano na kyerɛ sɛ o prove nyame tumi o. Yeah. Ono sɛ woyɛ difo a ɛsɛ deɛ ɔbɛka bia yɛ adwuma. No correct. Deɛ wobɛyɛ bia ɛsɛ yɛ adwuma. Ano na kyerɛ sɛ nyame ama wo tumi. Okay. Sɛ difo na ɔyɛ akwankyerɛ na nyɛ adwuma a wonyɛ difo. Okay. Woyɛ bibi na woka bibi na nyɛ adwuma wonyɛ difo. Difo deɛ ɛsɛ ɔbɛka bia yɛ adwuma. Okay. Yes. It is obi ka so adumi obi. Na sɛ nipa ne te wa na 2 years 3 years ansa na ase abema wo bo anya wo no me na. Okay. Efi sɛ nipa no yale ye wo hɔ. Me kura me yɛ difo am tie metuma yale ne. Metuma yale kyena. Okay. Nti sɛ instant na sɛ woka sɛ ma adumi nipa no a me wo sɛ oyɛ ma de na hye me a metuma prove nya metumi a kyerɛ sɛ me ma na awotwe sɛ besi ensi anyam na me yɛ. Okay. Esi a ɛna wo hu sɛ me wona yɛ because so share time so na wotwe. But to be on the case ma dome ho saa keke. Na be 2 years bi 3 years bi nipa ni bewu ana ase bi to nipa na e wo no me no. Anya no me na e yale na ase bibi na atore san ho. Anya no me na. What you say? Anya no me na. Obi wa case ma dome ho na o de e wo ma be ya adwuma. E wo ma be ya adwuma say so e wi ase obi awu. Yeah. What you say? Wo so fun kura bewu. Eti say e wo ma no ko wu a enkyere say wo no me na wo. Eye ni wo ni time na aso. Wo no me no opa ma dome ho ne. Me ma 21 days. Oni say that time me nkola bi na me o mudi machi. Sofo o mo fa escape me sika bi. Ana mbusa obi ase me on the fire na me say ah me ni o fa yo me na emom be ka be ka se me koro no ato so na me be prove nya metumi a kire me amamo ho se bibi o mo ni odi 40 mo ni wanu ko ya be 2015 ana mo yes ade 2015 ana me se me prove nya metumi amamo ho se me ma 40 days bo so me na awotwe no se mo ama me ka nkire me se me na mo fa ya nyam djuma me jai me nyema nyina bebu fo mama ho se nya nyankopon na afre me wonu se 21 days pepepepe me no mo tuwo so di nkomo ma pam wo mo so ya tuwo di nkomo si ya na ntokwe so mo ntamo at once we so di fo sika nya na afa we si nya na akire ba bi ye hye we si nya na akote kwa we si wo mo fo no nyina awo manim wow I say sika na 6,000 po but se sam mo se nyam na vai afi de mo afi mo ka ni na awie ye no afi no ma se no mo se wa ka ma ka se no ya ya go bro e fa na ka se 6,000 de 1,500 mo fa na mo ko nyina na me pa mo bia so me de me prove nya metumi am wo se nya metumi wo yes ori bo somewhere if I was shocking me onya me ko so wa shock ya for papa na obia o situation bia odwene ho a wonte ase bia enne me ye sure say na adwene be sisa say you be for ba ko pe na betu aye ene odi for sa asa me wonu say emrante ahine ye bo afele kete che onyankopon fa ne kele manage onyi di for bia ni wasase so kire me nko a on the for the na me be no pa onu ka di for asem bra me nko a ni di for am odwumi dia na me ko program so ko sa ko pim so wuye we prove nya metumi ma ne hu say yes nya metumi wo so di for woni di for prove nya metumi ma me nyi bibia ni nyi di for ni be wo na wo mama agi bibia di what akura na ye krakrakra o so hine no ma fa na nko o mo de na chini sa wo mo de na kwa wo mo de na fa mo de na sina na ma me bi ka kire say di for bi
ahimobo an wo small boy na wono na nyame betumi afa no so ma akwara krakra nati na mnante ese wo so wo ahra no se yan ana wo so wo number na wo se mi ni number na me ko a me ko akopɛ number mo okwan oba na obeje me number na ode ko ma mnante wo ha na me hwese call bi ba me peke ye na wo se odifo ni na me se mpa cho hwan me pa cho hwan ni wo se mnante hini ni o ye bo afale Force FM na se kada cho afem ye wa se na me se adai bo se o odifo ma ye me show na obi na edu hu adanse de number ya ma me se ne frɛ na ye nya problem bi sei ni ye solve and solve da bi ye ni bia di akwa ansolve eti no odifo ma me bi na di hu adanse se wo na betimi ama ohaw no etu atwa na se otimi prove nya metumi ma ohaw we tutwa wo ni me di fo wo wiase bia me no na be program sa akopem se wiase wie ya me firi wiase am se kada chomati ezi akwa na we na wo se wo Force ha sisi na me se mo ma ne mara ma one na busuafo ma oba ye papa no akwa na ye di mesim koyo ma no na wo twe na mo di akwa na ba na afa bibi ati akwa na sisi no kam afa akwa na sisi no kam afa akwa ba bia man twi ansolve no afa akwa na oba wa dress kama body ti no chese akwa na papa ba wo data chem ne adana wo ensu oto no mo fa mo ba wo ba wo data chem ne mu no ko so difo minim de me nka me hunu de me nyawo me hunu de me nyawo difo o mu fa chem sa na ko Force FM ko bom na wow difo yani hade adanse na no thing and I love the fact to say there are people utimi di omu si wadanse ano say asema make we dance for we wo ye mo obi a wo hwe bia hu so o asem na wo kan entro bia e no kwasa me si me tu mira me kire osi no kure me adanse bia me di bia me si ko busa we u ba je di say ke jamana a wo yere pa FM na wo chia me tachi a wo yere pa FM ke jamana me former boss me be bus me be cars ni won mo miye no asem ya me kan obi a onim mo bi o mu sa wo me ni wo mu ko ya akwankyere bi na ye nipa bi yale pa serious nipa no kra no wo wie no mbobo mama ne mu dimiri ka bobo mama ne na wo so difo sa de odi em se won ko a ya nyere ho a se nipa wo yiwu na se se nipa wo de ma ne ngu se ebi am bo nipa kro di a kire o se nipa wo de ma ne ngu ene mo me yenko ya akwankyere yenko to we nkoto me akwa na ma wo sika se mo yenko to we mra ne yenko ne me tu ka hu na me mo ko ya na me se ade we ya be ye ni anadwi wo bola we so no se nipa no ho beto na enkrama wontem wo wi eliam ha fa ha nyina se nka askwa ha e fa ha sa akwa stadium e fa santase sa tek ni adade enkrama wo ho nyina beba ha o se odifo na be da sinam se si ya be ya de wi ya biara mpaja ko so na bompa egu so na me di si ho se nipa no ho beto na wi enkrama wo eliam ha nyina beba le say ye jina bola no so ya akwankyere na gidi within 5 finish na me se mutwa mani hwemachi enkrama to aso ba no beka enkrama be 600 afa na enkrama na be fa bola no so nyina twa ye ka no nyina ye ntumintu na enkrama ni nam ye be kese ye ntumintu na bola no so nyina ye man enkrama nko a o se ha odifo afa na o chame e ka ba mo na jamana e ka ba mo me se munyina odi me se firi won ke jamana ne wo chame chachi ke jamana se be bia me kwa interview bi obedi machi ke jamana be bia me kwa interview bi o ka me okay ase no wo se hon e firi won wo se men radio tv bia me tumi na kwa interview bi obedi machi akodi ada okay ye ba ya na nipa ne sole ye ba kwa ma no mo fere se nipa na kasa nipa wa to mu be wa kokko ma be 1 month wow ye ba na o mo fere se nipa na afedi wa kasa e wo konfa no che afedi wo se kom de no bedidi nipa kokko ma no undim nya mitumi tra eti me no da bia me kasa se kasa me menti mi anwe no o de mani pampempem mo na me sunsun bia me wona chiwade na ma me ye sononko no ohun efi se sunsun ya din se nipa na to fom no iduru wa na chiwade ba nti nkoto we mra no na nkrama no o me fa ade no ko ye no no asi owi adwuma no omo wi adwuma no odifo ya mi show eto de bia o kasa de bia she fridge because e dey e be sa ba de no for dia bro ya mi shira pa o nsem ne de
a shenko fu bebre nkura yes na abroche for Ghana for omankasa de obani ehunu omo de omaso ate de bebo omo pa ye be wie nti kakra bi ade soso bi ada fe ye fa on said the make an say abroche for na yeah wo mo pen krata titiri America for no e say o mo ni krata wa America o maso an she na Trump nti yeah mo mama so nye she mo ma pressure mama so wa woni nkrata bi abeku video no fa number no frame yan kasa the personal number na me to dwa abroche phone ti na me personal number to dwa say no an odi for the atodwa obi abetu the call radio so TV so I am in family number and to dwa be abroche phone ti na me de me am personal number to dwa 0245 47 97 24 0245 47 97 24 the personal number no okay yes now unim ye kwai die set 2024 say akaketu wa bi na na kakakra bi o be na o che de to aba na sire nyame se omo oman ne ho ban okay na basa die minim se ensi but adifo bi num se ntokwa besi omo boa difo bi en o ka se ntokwa besi a oboa bibia ne ho ebesi ye nkitinkiti bi na abetu asa bibia ne Ghana ye be ku ntokwa ba we ensi da Ghana Susuma ebo oman no ban no entokwa ntimi si oman mu da na wiase asei okay difo bia ne ho a na say difo no ni ani yes entokwa ntimi si oman we mu da na opa oman aman atwa ho nyina ahia omonko omonyo waje so mewura oman mu ko enye ye uwura nso bi abetere bi ebedum gya no okay yes ontokwa de ye ni hu asem kora ntina abana ye beto no nso no bibia be ye fe okay na abano they say Alhaji Mahmood Bawumia on edikai okay spiritual on edikai and they work actually you gra tie na ye to abana ne ya ade a wafa be bibia dane a kamesa beka they say the spiritual on edikai second ya NDC and the toss me you third cheddar on the toss me yensa fourth airline on the toss fourth na ho na nkofo aye chiraboso waka but ye ha nkofo kakra bi aye cheddar ne ala no ala no for people pa na cheddar ti da ho de ti ba bro ala se ho na ho spiritual na ekure nipa na se cheddar awo susum cha ala bebere cheddar wo susum cha ala bebere spiritual tumi edi cheddar chenye bi na di ala yachi bebere se omu mi enukura na nka epere president omu mi enu ne gina sisi ya na nka obi anka ho anka cheddar na be win president yes align spiritual side no from too much okay align spiritual side no from owo enumonyam no the spiritual background no from okay Orivo yako yako edie de me ka kire nipa ne se obi a wo hwe me no tie me se adifu djuma ne ye wo de ya friend ne wo de wo sua eti se opese wani gye ena wiase no da bia me ka se wo sika wonim de edi wanim na obi ni sika na wonim de edi nanim an ho wo mfaso che wa wo sika na wonim de edi wanim eti no emfa niema bi hoahoa ho nkase me de ena adifo abade se de Ghana adifo be se yakoduro bia adifo ofiri nyame wo nti fa number no nye frɛ me wo hawo ne wamane na ɛda wo so no Nyankopɔn be fa me so ama wo wasere na wani age efi se problem da wo so a de oyɛ bia wo ntimi nyɛ Bible si sika na ya ade nyina so oni sika wasem oya obi atra sori dem abompa ya wo wiase bi bi so awale abo se de adwo so aba akoko enti fam number no obi pa wo fam number no obi kada wo so fa number no yale na da wo so fa number no open krata fa number no open adwuma ye obi school nya adwuma nya fa number no de onamu bia wo mpe bia fa number no ne frɛ ye ko die ye chia brochirefo ne Ghana fo chire wiase nyina obi a wo hwe bia yakra obi a okay awusa for the edi odi for Samuel akwankyerega na dodo na afre no oti sa din we e Ghana ha na opanipa de hunampa ne bayi no amwo hunu na akwankyerega na nye bibia ntio akwankyera owo no adifo bebre da nibi o kyerɛ na wo ye nko ade a ya me adom nso be fa dance ekese edi fada number na frɛ no ha ne ma de bia no Nyankopɔn nam de so a obebo ade ye me fɛ wo no so on fast da ne ma no se mi ntumi nye atwedi ampo Nyankopɔn na ho ode ntumi ode adome ɛna ma me de ye ma nkɔfɔ ma dance bebre na eba magina tum usu gine tum fa no number na frɛ no se de wo ye ma me a ye hya se me kan no nso
benya dance e de medin e de Kofi Poku One TV ni o first time ni a subscribe like comment na share nyame edo pa de mpesa me kan no ba be so me do bi hwe ho si ye ma me akra wo na Poku One TV.